Tangkhul Baptist Church, New Checkon, Imphal we ringapa shalom kamiay ng soda, Jishu Christo mingli shalom sadale. Na ajun na karisa sa ka, kala TBC Checkon ling sungay ka, ishiwi channel hili follow samilu, kala azingli mikhai page pingla follow samilu. Itum na uglung sam takwida, achawi chan kapang anang rum lishitsa, psychorally so kamyatam nasaranu. Christmas nanay maman, sigma man, ara na orabi ng exam kupsang maman, kaya office yot mga kupsang maman, singkum hiwi yot mga kupsang maman laga. Kaya ka na Christmas ramli tiaura, kaya plan salay dalay, kaya ka na acho kuma hilig sang ra, kaya dalay dalay, hilig sang bingung, palang sang say, ramli gisang binglari, palang enong sang lo. Christmas hi ramli kong gijili malang manay, sak ay lagay iba. Nawi na rally panit lim bathanung ka naw jina ka thanung ra ka tam malay ana panit chang liva isi Checkon hing ja yang no thai la ki tham lai ramli phala tenung sang sang ai panit chang liva ana panit li ramli sang bingla hili sang bingla Christmas ring ka pa tam na sa se gi jila hangai aring thor la idam brauti mangana rang la ka raga da clear like sheng sono being first time sa the ratsang the clay na pai kala online li Sunday hadang room ching the clay itu mushit kasan sono being psychorally yagom hoi ring pa shalom kala proho Jishu Christo wi chingri haidun tum psychorally tashung mirano gaji hangaye ar Christmas mararang ka Sunday khanimang leidale atizang the Sunday gitu the Sunday kani hili Christmas vivang Advent. Ajon nang isim yonao the Christmas vivang prepare sa dam nei Christmas vi chan gapa nanawa shumre the Christmas ba zangre. Laga date 26 and the Christmas muyon laga chutili Christmas season gan theora New Year kum thar vivang prepare sa leora. Ta chiwi je New Year thonan hapok le chiwi chat khwa ja. New Year we serious New Year vi chan gapa nanawa shitra. Rani tum liquirami the clay atam hi thaklat kani yong the ko jeni tum ka shop aina tangda atam ji chala kani mi the clay atam ji shijin kui say jizla hangai la ke ajona ina hangai khran akha thingrong gutumui maramli khajani tum phaira ari the thorva Jishu Christo with genealogy Jishu Christo with miun mirat with maramli phairong mai jino isi na national bingla jang le khadal na titlo national bingla hi ka thaida ra sa ko ithumui hui khame proho Jishu Christa hi ashavuli ki pa ho ashavali ki pa ho our great grandparents bingli ki pa ho agajwen rahla gaj mathaila ithumna hui khame nei ta shit ka sang gaj pa hi mashop mane awi genealogy awi miun mirat ka thai ta ka salaga gajna na hi khikhnao nashawali ki pa ho nashavuli ki pa ho nashawa hi kichiwen ra nashawa shavali ki pa ho chui awawa wajili ki pa ho kaji kathai targar salak chine itum na chi mathai akha na hi nawi genealogy mathadam mathai akha miren hili ka sat ka chunghalai aji tum church li Kon gazar ka chung ga shoki miun mirat mag thaiwi shim ga pan li yon hai mung shung ram ung shung hai ka tong hi miun mirat matha da mag thai wangina ka shok sar ko then itum aring thorba itum mi miun mirat na chuk sei kala madala na Jishu Christo wi awi miun ka jen ra la ji itum yang long kwai sa sei itum bre shi ka chung thana Jishu Christa awi maram le khran phai ching la our genealogy umram ni tra kham phaimana hetum the Gospel of Matthew hi ka pa dam tranli Matthew chapter 1 li ari naw la shim na pa hai ji aming tra khalisai le de laga ming ji thum na pa laga hi pa ge na in ki iwang kan khana samhang la to phalin sa pa the human Matthew na aming ya ka pi ai la laga ming hi kana la se thum ba it is spiritual life we want kanarla makana amrase chana kai kana brawi tui hi Bible hi li brawi tui chang nei ta hang khlai de
Gui the Tangkhul. Bible contains the word of God. The kahang leisla. Chimong shumana. Bible is the word of God. Chigijna. China kahang ba Bible gaji Hebrew rawi tuine. He live rawi tui zanga. Jigadam tranli yon haine. No. He live rawi tui gazang maning mana Hebrew rawi tuine. God don't any zang hai don't record sang hai don't he rawi tuine. It is inspired word of God. Mangla atharana kasat laga kapi hai tuine. And kai kan gatha ari pa hai Matthew chapter 1 li pa hai ji jili shim na pa hai jili. Aming tra kapi hai jana here rawi tui maning mana. Here tha the history record kasan here rawi tui maning mana. Khangatai John 3:16 gatha je rawi tui dala. He pa rawi tui maning mana. Kaji gatha claim gasa kachum khalai kajimam shumana. He let Zanghai record sai ka tong he rawi tuina. And it is sharper than the two-edged sword. Zankhang sunga rai khaili. Zankhamay of rawi tuilaka. Chuwangina Matthew 1 he itumna ming aming tra zangena here thada rawi tuimning mari here thochan record ka samai de phaning salala. No. Rawi tuina. Itum mangla rin wang kana ga pai. Khalai wangina Matthew na record sakmina. Itum gajungana achi khuni thol gajungana handle kyuwana Jishu Christa he Joseph we now marry son of Joseph Mutila son of David Jehovah. Kyuwana Jishu Christa li son of Abraham the hangjudo son of David the hangjudo our son of Joseph lagava the hani chunga lede. Itum gajung na Bible ikapatam trandi New Testament labai, Old Testament labai. Son of David, have mercy on me. Son of Abraham, son of David kajitra. Kaitum ikapasam mangde. Kiwan Jishu Christ is son of David jago. Avavu Joseph wimarong mai. Son of Joseph machimana. Cause son of David the Kiwan address. Ashon jido. Chi wimarong li paying romajino. Yang chi papta say jiga. Ari Matthew na record sahaya. Matthew 1 to 17 jipa jena. Oh, hiwang no mo kajiji. Itum na katay sambanga. When I say Christmas hiwang prepare samaman naga. Itum na Jishu Christa we miun mirat kapaya damtran. Nali ili taikang sak agja. Oh, Jishu we lineage. Jishu we miun. Jishu we genealogy. Hiwen ralamo kajiji itum na kataya damtran. Itum na Raling the Naime. Galabra Jishu Christa ana Karawi, Karinji, Sheng Maida, Taramaida, Mating Maida, Tangasaga, Gahanasana. Family tree, Hoda, not stopping the Tare, family tree, Nishi family tree, Mussaming, Lirana, Mussaming, Jigab, Mussaming, Saming. Okay? Nishava, when a Maw, Nishava, Ava, and a Hopopai. Nana Dre spec Sasha began Nisha Awora being we are Mingla. Payaka Avaling Hano, Nishavali, Ava Nishavali Bahodo Nishavana, oh, Ishavali Chihoi. Hagan Nishava we Avali Kibahodo Nishavana, Mutame, Nishava we Avu Award and Hanmaron, family tree, Clay Palako. See it in family tree, like certainly read to him. Then Avang Rabina here. Katayda rasalak, avung rabing, avung abana masa now rabing the tun the salon, the shoe family tree. Yeglo, Ekabina, the Shava, the Kipaho, the Shava, grandparents, our the Kipaho, Julian the Kibara, Kibakia, now Pra, now Kanipra, now Kani, now Gali Pra, Louis, now Gutumira Pra, Shombana, now Gutumira Pra, family tree, Samdakia, Adam Trandi. Like a Noe, thank you, Adam Trandi. Oh, is she family tree? Is she family? Shongza, Miwun Mirati, Matanai, Noe DNA, Jimatimida, Tangasaga, Gajana. I ring a third tissue, Maramli, tissue with genealogy, tissue with Miwun passage, Abraham, the Hanung Nidla, David Lee, Hanung Lago, Kratanji, Ungapa, the Rasahiko. Imphal say, 2 Samuel chapter 7, verse 12 and 13 ligapa dam tramli
Nawi Adam Shungda Navangara Tada Gati Jitarang. In a Nawi Nangara, Nana Praga Kuya, Akali, Awi Semkamira. Iwi Ming Wivang Anashim Akasara, Kala Awi Wi Umbam Kong Mangachaila in a Semkamira. And Allah Akshipalu Gay, when your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. In a nawi naungara, nana praga kuya, ashi kangaruma, akali, au semkamira, laga ji. Katang Mavaimer. Kibalik Hango, David Lee Hang over Rana. Hey Kaigana, he David Lee Hang, David Lee Kahang Najaka, David we now mirror Solomon Lee Hang refers out later. Solomon Temple Semka in the David we Panglium, Ashika lay in the bro Shimsa Baimer. Cause no we now mirror the Sarah Jow, the Solomon, the Shim Semka Sao, the Solomon Lee Hanger, the Paninga. No, he's Solomon Lee Hang Maninga. He Jishu Krista li kahangno. Kiwangla ji Solomon li kahangmoning na ji kita proof sa Bible le jaka. I will establish the throne of his kingdom forever. In a makhang chaya umbam khong ag semka mira ji. Mashman lu gi ji eternal kingdom ag semka ra ji. Migumo Solomon ali hang pai mingla. Ali reform sa pai la. Jishu Krista li kahang you know. And a Krista we manga aina. No we ashi. Your own blood, nana praga kuya, miakuena, katang magvai semkara ji. Kibahli refer examining naka Jishu Krista ali refer exana. The Jewish being the hili messianic promise to hoy. Messianic promise na hiva. Here Jishu Krista li kahanglaka. Isaiah 9:6-7 li ungabadam tranli. Ngarai gaja. Gaja itumli nawaka parami aira. Ithumli naumira kamiair, Kala Shorkar ana pungra, Awiming Mataka Kahai Machinme, Bangsha Bavare, Katang Makavai Avavu, Chingrik Hai Unao, the horror. Awi Shorkar Mataiga Sang Kala Chingrik Hai Katang Malamer, David Wiumbam Kong Tungli, no, David Wiumbam Kong Tungli, Kala Awi Tungli, Chi Semka Kavai, Kala Jim Mashunaning Soda, Kala Kangaroning Soda, Ari Atam Aina Tuida. Katang Mavaila Laiching. Katang Makavai Semka Messianic promise. Katang Mavaila Mungi Gichiwi. Traka Hang that Lahi Kibahli Kahang Manina Kachishuli Kahang. Taka Chishuhi Katag, Kachivan Krado Kachijitum. He went a table where Mangali lay Ping Sajang Kachihi Itum Katai Samaga. Son of David. Kachiwi kaklat. Chine. David we now mira aka rara. Aka prara. No we ashi. Nana praga hui aka. Rara. Second Samuel hanghaide. Laga we mangaina. Chingri hai shorkar aka sember. Kingdom aka sember. Katang mavaimer. Isaiah nala David we mangaina. Matakak hai David we umpam kong tungli, awi tungli chi semka kawai, mashunai nang soda, kala kangarong nang soda, ari atamai na tuida, katang waila lay chingra. David li hangde, David li rana hangbar kai chishu, akarara gaje. Chiwanga David we now mirror chishu, the kahangme chi mablang samay. What about son of Abraham? The son of Abraham Genesis chapter 12 with 2-3 ligapadam tranli. In a nali kahaga yur aga sang sakta nali sokamila somira. No ming rain sakta somig haya miaka sang sagra. Nali gasopingly in a sorer. Nali kongashajili in a conchira. Gala ogati shimkru hoop the no mga ina sokaming sar. Abraham lighangde. Complete salanga sokami samaraja de ogtuina. Kachi, Jishu Krista, our Ali apply exana today.
Abraham Christian ma cha thuê so khmi ji ma pai rang ma ba pai rang ka so khmi ji ki pau we na ba pai ji do Jishu Christo we manga ina ba pai ji ne ji de John Matthew 1 li ba dam tran li first sentence li chang ser ga a kha Abraham we now David we now cái gì chỉ là thời gian things không đấy cái bao bò miun mirat không thình adam tran li shinao bing hi tra mang thing mana shinao bing cái dang dar ham sam adam tran Jewish bing record li shinao bing li sakta record masa sam mana shinao bing we generation li count masa sam mana actually anh đang lấy thùng Tangkhul shinao bing li cái thằng này sang sắc cái gì li cái sắc chúng cái lấy được lấy ra Shinao na au ngu thuig sa ji ram li sak lak tale ar shinao na ordain sa laga reverend sa laga na pastors ka sa laga Lord Supper church administration and baptism khui mi gi state rashung ar de ordain sa ro de shinao ba ka adam ji tran Jewish ping wa adam li shinao ji mi tun shinao ji wi khirjani picture imra sa mana ka Matthew na Jishu genealogy record ke sath hum translate jishu miun mirat record ke sath hum translate shinao muti zang jino chi yangai jino shinao muti ji kiwi wan ge zang do kada jishu li ka tha connection khlai wang ge zang do ge ji yangai ko yang se ji verse 3 li zang da khlai Tamar ngla no zang lai ko kala verse 5 li Rahab da zang lai ko Verse 5 li another Ruth dazang leko. Verse 6 li Uriah's wife dazang leko. Yeah. Prenau mati zang leko. Laga tumbing we Kirjanji itum kya khana pai reklam them ko. Shinau mati Kirjani pa hai jam sa khana. Tamar we Kirjan chai re jim zang leko. Tamar zang sa re bai. Yeah. Tamar we Rahab kipado Ruth kipado Uriah we apre we kipado itum thai tiao me ge yang ge ina tiao me shim me hang ge Tamar we mramli itum me kapaya dam tran li mathana hai khrajan mlai mana Tamar we le Tamar hi iwi shim khur sa sa sig ja no shim khur sa sa sig ja kala wi shim khur sa sa sig ja lagan no shim khur history ka pira ji sig ja Tamar hi no shim khur ne ha bu ge tu ne ji sa sig ja na Tamar we khratani sa shmit nair Kyubang Tamar Kristani messy salaga. Au Kristani mom tha put muna. Tamar Kristani shishim kru totally muzang sang I'm ready. Clean history ka piece ji sigja. Chigatham ni no nanalo na Tamar umram hange. Tamar hi Jutawi arihav ko. Jutawi naumira kare gohoba hili fuwa jino. Tamar hi. Ka naumalayla gohobai tiao is there. Jena abavu chudahina Tamar now mira karba tiela now mira kaknia ba miranali the mira kaknia ba li fuwang saklu go ungshung go. Kana mira kaknia ba jila kala laga tilu is there now malayla. Jena abavu chudana awi now mira kagatumba kareba jili hoi kaknia ba jili onan hoi onan la tiao la tiao China Judana Arihav Tamar Lihange. Tamar Ma even now miracle to Malayli. Munui Lafi Arder Gasan Naraisa Lagali Unshum Shitlo to the Judana. Can now mirror Shella hold a now mirror by his some man Gajana of our hen and now mirrors the mumming eye to each day. Can even now mirror to me Shinawahili Misara by the clerk to Kishvam Aharauda mumming eye to him. Jenna Tamarna Abalu Judali some Shmanailaga, Murip Sakailaga, prostitute Kyorva who are Tamaram Salaga, Musopia was there. The gun so big have now twins. Now Kani prize day. Lagatili twins the Kyola Paris and Zera the whole day. I read Matthew 1 the Aniwa Minazam day. Jack Messi sa Kerjan, Trigadama Kerjandala. Our volume sopi lagara our volume now, vile now pride. Lagi Jishui genealogy, Jishui mi un miratli zanglide.
Tama we Krajan he Jishu miun ragasam we kaklat leijimo Matthew ne gang Jishu Christian ogtili krahi Messi sala kaya Macau tot kaya Mirin hi non kaya Mamana hili kapaya Mamuchu bakra miun mitun atum katawang Christian karana gji mun lak in a take by record kasana Chimangla chimangni me Rahab we Krajan nas Rahab we Krajan kipalong shadow Rahab the prostitute de Kyorvu de Canaanite we Kyorvu Joshua walarik lig padam trali Rahab Kyorvu ne Canaanite we Kyorva salagam Israel now being spies Israel now being the real the kratam trali Israel now being li ana natum myo de Israel now being natum khamya Kiwaina Rahab he list hilitsang jido Jishu ancestor aksa jido Kiwando Rahab na Salmon li fuwai Kala aniwi nauli Boaz hoy Kala Boaz na Ruth li kui Nalo aniwi nauli Ruth aina Boaz wi nauli Opet hoy Opet na Jesse li parai Jesse ni kipale prado David li parai Connection jeng ra Rahab wen ra haide Ruth wi Krajan hi Rahab wen ra haide Boaz wi Krajan hi ra haide Jesse David wi Ababu Jesse Kajan rado Rahab wi en krade Achi Old Testament ling shit aigasa Tanga maranga David li rang shit aigasa Tanga maranga in another praga huya no we ashara awi umram katang moaina set up Sarah the David irag hangji hidla Rahab na Salmon li fuwai kala ni we nauli Boaz hoy kala Boaz na Ruth li kui ani we nauli Opet the hoy Opet na Jesse li prai kala Jesse na David li prai thaga chi shuli chi connection mala yardo la yardo David we now mera li kipa hodo shu Rana ngashit kaya no we ashena pragu kuya ali katang maghwai umbom khong semkara datang second Samuel hanghaji oh Tamar Rahab with connection ji umlai thi awra jana chidar sada Rahab kharjan jishu miun mirabli gazam ka khladwa no we thi ga hai mirili kya khat sakshi do okthe sanula you may have a fresh start na kathar mirin hapok shit pai ka ji kharin na ji de Ruth Ruth was a Moabite woman. Moabite being he, Bible tochanli, ajana ina Samson we maramli Krajan khang dam chanli Moabite now being Krajan aka mention sadla. Moabite now being li 10th generation. Thot thara. Rawi meme sang sapmara jaw jede Bible history ni khang. Thot thara. Kyubang Moabite now being he ajama permanent. They are wicked. Jan Vibrana some Bingli, Moabite now Bingli, Vibrawi meme sang some murder. Totra, Chihuahua side today. Cause root we mangaina. Bible totally padam tranli. Root we mangaina. Awi aghara Boaz we avu, Naomi. Awi wanga anivu. David we wanga grandmother, aivu. Kyuvando, Kyuan grandmother sado. Jesse, David we ava, Jesse we mangaina. Your God will be my God, your people will be my people. Wherever you go, I will go. Where you die, I die. Na gazat pamli ila chatra, na kathi pamli ila thira. Na we vibrati you vibrasara, na we miji you misara. Kimara hando root na. Rumay now ana. Naomi li shutit ra chaude. Chui through and crade. Naomi ayivali shutit anivali shutit ra chui. Thothra, not high saji, root we mangaina, mi only chishu mi only list chili ungzang shitawa zinda. Congregation of Badi Kipado Uriah's wife. Uriah were bravely kipahodo. Cho Bible quiz. Uriah were bravely kipahodo. They like Jedisha. Bathsheba. Kakiwang Bathsheba the Mahang to Yudoili. Matthew and Bathsheba the High by the law. Bathsheba the Mahang. Uriah we are brave. Uriah's wife.
คิวังโดอุรายาว่าเปรย์วิดกหังเฮแมทธิวนะปัจจุบันสเตรทหายไปมารำเลยคิวังโดอุรายาฮิบอัพไซเดอร์เนี่ยจิโก้มารายใจรูทละอัพไซเดอร์ซาซาโก้ทามเมอร์ละอัพไซเดอร์ซาซาโก้ราฮับละแคนาไนท์ซาซาโก้อิสราเอลอมนิงสามโก้อัพไซเดอร์เนี่ยเรามีลิมันลิสลิมักจังมิชันลิมักจังมียุ่นเนี่ยก็เลยอุรายาว่าเปรย์อุรายาละฮิตไทต์เตะอ่ะฮิตไทต์น้องก็เนี่ยอิสราเอลชิปไอแคปเทนร่างสามีตัวราตามิลน้องก็เนี่ยอิสินากายูชิปไอสางท่าตัว这个雷山啊 outsider ข้าวเปรย์อะไรแบบฉบับวิเคราะห์อุรายาเปรย์วิเคราะห์ข้างล่างดำชาลีอุรายาวิเคราะห์มาทาลามั่มทำสักชิลักก็เท่าเดวิดน่ะอุรายาลีสัตย์ได้เลยก็แบบฉบับเลยเอาเปรย์วิสัตย์กุมไงเลยคริสเตียนมั่มทำเลยมั่มทำแต่นี่ตรงนั้นเดวิดที่มีสักชินัยเดพนิงไซคือเราวิพลานอยู่องค์ชุมกไว้จิชูคริสต์อุรายาว่าเปรย์อุรายาว่ามิงเลจังแล้วก็มีทุนมีวุ้นมีรัชชีใครวงใครบาแล้วก็จิลิชกตะใครอดชดจีมั่มทาละละจักชีทาละละบริรานะเดวิดวิมังไงนะอาจจะอุรายาลีละบาเท็ดสังแล้วก็ outsider สังสา foreigner อาลีละ salvation มี plan ลีจังระสัจเดจิชูคริสต์ละโอ้ที่ลีใคร outsider ปิงอาทุมิบังจังเงอจะ take ไว้อามิงจะ include กษาในจังหวะชิงราคิววังในแมทธิวในคริสตันฮีจักชิลาใครคริสตันตรักเคยเมนชั่นสาวกละก็จะเหี้ยจีนจิชุนอกที่ลีคราฮีมียูรกตองละมียูรกตองโอวังครานวเรชินเอาปิงอิทุมิวังครามนิมมียูรกตองโอวังรักมินชิวัน salvation plan Christmas ก็จะดำทรานลีบริสุทธิ์ผลิตในเดมยอนสายละละอีทุนเดขมยอนดำทรานมาบริสุทธิ์อะไรละ inclusive สาระกันขมยอนก็จะฮิตรการสาระจิโนอีชิ church ใน Christmas ขมยอนดำทรานลีหิวคงได้เลยดักเลยมาบริสุทธิ์บิงลีร่างรุ่มขังสักอันนั้นชินคงได้ Christmas ขมยอนดำทรานลีพักษาดำทรานลีคงได้บิงลีพักษาก็โหคงได้เอาบิงลีอิชูฮันมีก็ใช่ก็จะฮีสร้างยิบลุงอ่ะก็จะดู outsider อ่ะทุ่มบิงละ salvation วิคริสตันฮีชารานะไทรานะ Christmas ขมิ้นอ่ะดำทราน Christmas วิอักฮูร์จีอ่ะทุ่มบิงละอาชุมรานะก็จะดูอิชูคริสเตียนเอามังเวอร์ชันเอามังขมิ้นมันนิ่งมันก็ต้องลิบาชุมในยีลากาจะได้สารจิชวิ genealogy ฮิลีจิชวิมีวุ้นมีรัฐฮิลีจิชวิ family tree ฮิลี no one was excluded คิปาก็ต้องคุชกาลมสังลักมันก็ต้องเลย inclusive สาระกันนะวิราน plan สายตะกางสานะทำอะไรคริสตันรู้ไหมน้องเนี่ยจูดาวินเอาเมื่อคืนนี้อะไรเลยกันน้องเมื่อไรทุกทีก็ทุ่มบาลีมุชุงระดังไรบังเลยแล้วก็อาบวันไม่มีอะไรทุกท่าอันนั้นคือว่าสักวันเลยก็อาบวันจิลเอาไว้เอาไว้จิลมุสบิลกันน้องไว้คุยเลยกันน้องจิลจิชูคริสต์เป็น genealogy เลย include สาสาย Tamar was a widow but weaved into God's story รู้ไหมน้องจดลักใครซิมใส่ลักใครรู้ไหมน้องอักษรใส่ก็เราวิเคราะห์จันจิลีรักรักแต่รักสังเอาไว้จุดเดียอาวุธรับบินรักลักจิลีจนชีอภราก็รักชันไงแต่ไม่คุชกเลยไปมันจุดเดียไม่คลาเลยไปมันจุดเดียรักชันติดใครจุดเดีย Rahab was a prostitute but weave into God's story Rahab เลยคือวันนี้ขันทันละอันน่ะอิสราเอลเอาบินจิลีอิสราเอลชิปไปบินจิลีกันขมีมาไงน่ะเราไม่มีบางอย่างน่ะสักไม่ได้ commitment ขมีว่าไงน่ะอาลีเลยก็จนครักตาดรักษาเอาไว้จุดเดียแล้วก็จิชูวิ lineage อ่ะค่ะจิชูวิมีวันมีรักลีสังเกตว่า Ruth Moabite widow ซึ่งผมทราอายาลีฮอร์ไอซ์ซา
sorry not zingum tra thot thra ayali horshok ai gisa root na awi anivu Naomi li shurtita nawi mi iwi mi sara nagati bamli I tira nakwa bamli vara the decision and commitment coming wrong Jack sim side of to salana she was weave in the God story Rawi Kratan Zang Sako Rakshana Bathsheba Aungana Awi Agharali Satadailaga Kuisala Sim Saila Kainu Kuisala Alila Rawi Kratanli Rakshana John Krata the Rakshana today Chiko Shingra Aringatori to the Kratan he Matthew chapter 1 itum hi thaiplung yi itum gujumna hi palaga ahia idu wam ka namra da hada skim ta padala ga yang dalaga verse 18 when ta ba jishu christele ko praji hi ta the shoga the verse 18 ashavu mary joseph li kam hai sai gujumna ta pa phokser na chapter 1 we verse 1 to 7 ni ma pa ya boring sai khachile kan khana ka chunga Chi family we Krajano. Achu Aringator Ragadali Tumbingla. No Marilyn Sakshila Kaimerin ring salapai. None of yon Hamirin of to salapai. No Shimkru relationship mum tatu samalapai. None of ring Raptagli only ran a money Gachanga, Jamaram Kyaka, Rahat Tada, Tamer Tada. Uraya pray without the Krajan Sakshila Kaili Salala. No we Krajan hila tishu Christo we maina Rivran Krajan Agzada Rakata the Rakshanai today Rivrana Jew plan Sani today Achi we kami Kijihi Tishu Christo maina quick rai today just salvation restore evolution now make up the Hanakup Sange verse 17 Ligabadam Trali the new era has begun thus there were 14 generations in all from Abraham to David 14 from David to exile to Babylon, and 14 from the exile to Messiah. Hidadasada Abraham went to David Tashung the psychology method trada Medina. Nano. Kala David went a hopok like Babylon li quickva Tashung the method trada Medina. Kala Babylon li quickva and a hopok like Messiah Kapra Tashung the method trada Medina. Paino ning salan muchukim. Matthew the record sadagly Abraham went to look at David we Krajan Washung the method generation Sadamati. Kalab David went a hop look at Babylon Lee Eastern of Babylon Compabumly Varagata by the rivers of Babylon. There we sat down and we remembered Zion, which is large Mavasarang Laka, large Vasa, Atamdi Washunda, Israel of Bindi Varata, Babylon we Rao Vasahang Sak Washunda he taught Trada Medina. Kalab Babylon quick vine hopok laga achi Messiah Kapra Christmas Kapra Rashunda Totra the Medina. Abraham to David, David to exile, exile to Messiah's coming. 14 generations each. Matthew the record kasade. Nanalo. Abraham in a sok mi hopok mi ko. I will bless you. Kajiji Abraham when hopok ko. Nali sok mi bingli in a sawmira. Nali kongashabli in a consider Abraham and Apoko. And David, you went a kiapokla, David na sok me aunga ungram, matama cup with your ungram, Samgaga hit David na Samgapoko. My awili loopholes, Trahaleko. Awili kavat kajungaleko, David Ratam Trantala. Pa make up with your running out, make up with a man after God's own heart. Kaji, Rara iwi uglung gazanga, Gajibai Kipado. Now kipat maning David nasasay ko. Rara niya wake up kaji. Abraham chutili David chutili achi exile do Israel now being na ram gishman aram shmana like Babylon rawak sawa na hapok laga achi Jishu Christa raka pra hina another blessing laga achi ito no to that like op to that thing. Abraham when David saw kami hapok David wena exile Babylon late quickva ungram kamata semgaka ara ungram sem kamata semka hayutili exile wena Babylon late quickva wena Jishu Christa raka pra thought
khra tamati hit sat tak lai nis de laga jili thu mok thu sar dak lai he will blessing he ara Abraham will mak gupa mak kuprang dak lai blessing mak khwing gan dak lai so khami rawai na ran promise sai fulfill besarang dak lai so khami Abraham li ngishit ka ga dong ji Jesus Christ ma na itum na sambang re ji de David na mung laga mathara na bawa shungna la mung hai ga sa maka shungrang dak lai katang makatha makmaya umram ji Jesus Christ wi mangai na itum na sambang re ji de Now God is doing something new, something big, something which He has not done before. Ana masalak rang dia. Rana masalak rang dia mission on mga ji. Awin aw mir Jesus Christ wi mga ina. Sara kami dak mai. Ngshik ka hai ji achu Christmas ri ung sung gi jin wo shinga. Christali gazang mga ina ung sung gi jin wo. Christali shit kasang ajina Abraham wi so khami makhwing kanang dak le ji khuira David na semgal ga katang maghwaya ungram ma semgal kanang da thai chi shu ma na ungram katang maghwaya mirin jili nala il jang ro jide thai thami kya ka privilege sa do ithu mi tanja kya ka kham tha le ok thil le do ma tha mai kap ka de tanja le ok thil le de lai thu ning ma khang sha dam thang le a jon nang hang ngai da da lot we operate with ha da kham tha tanja hi shimanai bai jide aring thor ithum le Mathamikop jitanja thought tradamati migai je kido exile do the coming of Messiah. Who is stage lead to Oxyser, the Clayco. Is she check on now binga? So me jukulak say. Panitili, she saw me mukuka country over. Himachuk say, Aju Haptava. Matthew chapter 1, he umpang roglaga. Yo brawi miun mirat Jesus Christ miun miratia tem denari yak connection kamatha khle gi idum pani mo machuk sei la kno sambeli tum pala ken sambers ran itum psychology so